jew inkella l-marches, high knees huma daw, jew inkella marches huma daw għal min ma jistax jaqbes. Tajjeb, ħanibdew bil-high knees mal-ewwel in 3, 2, 1, tlaqna high knees. And relax, keep on moving a bit, ħanamlu naqra jog. Din id-darba ħammorru għal jumping jacks, pero idejna l-ewwel ħajmorru out, u mbagħad ħajmorru quddiem. Tajjeb, ħammorru għal 20 reps għal dan l-exercise. In 3, 2, 1, 1, and 2. Last few. Last one. And relax. Issa, il-kardio għal-ħaqna ħlisnieh u ħammorru għal-famuża stepper. Issa din min m'għandux tistgħu tużaw it-tapit jew xi tip ta' mat tajjeb ukoll u ħanamlu huwa dan. Ħammorru għal super burpee. Jiġifieri minn hawnhekk ħanaqbdu l-weights, ħanamlu s-saħħa fuqha, ħammorru step up and press up. Min jixtieq tistgħu tagħmlu with a slight jump and up. Imma aħna ovvjament ħanamluha nara żgħira bil-mod ħalli tkunu tistgħu issegwu magħna. Tajjeb, in 3, 2, 1, ħanibdew isfel. We're going to step up and press. Relax. U issa minn hawnhekk ħammorru għal squat to rows, ġifieri l-stepper maħniex ħanużawha. Ħammorru idejna quddiem, shoulder width apart, saqajna ħammorru squat, u mbagħad ħanollu il fuq. Tajjeb, u minn dawn ħanagħmlu 12. In 3, 2, 1, we're going to squat down and lift up. Down and up. U jiena l-hips meta ninżel, nagħmel il-qudiem, squeezing the glutes, lift up and down. L-irkoppa dejjem inżommuha barra. L-elbows bħal kif qed taraw qed nżommuhom il fuq l-ewwel u mbagħad idejna ir-wrist follows. Last 3. Last 2. Up. And last one, nollu l-fuq. Ħanżommu l-waist naqra żgħira fuq l-istepper għalissa. Morru għal stretching, jiġifieri ħanagħmlu saqajna waħda l-fuq quddiem, toes up. Putting pressure on the knee. U naħa l-oħra. Grazzi ħafna u narawkom darba oħra.